Welkom graad 12's. Ons is besig met toneel 6, die laaste toneel van bedryf 1. Hy is baie kort, so ek wil dadelik sommer wegval dat ons hom kan klaar kry. Goed, hierdie toneel speel af in die kerk. Church. Sy is besig om te bid. Die predikant of die pastoor het gelees uit Psalm 121 en dit is so pragtig hoe sy sê, sy vra dat God sy gesig moet wys en haar hand moet vat. Nou, een van my kinders het een aand was hy baie bang. En ek gaan toe na hom toe, sit hom weer terug in die bed. En ek sê vir my, moenie bang wees nie. He mustn't be scared because God is with him. And he listened to me and he sort of, and in a very, he was crying and he said, but Mommy, tonight I need somebody with a skin on. So, sy het hierdie begeerte gehad dat God sy gesig moet wys, dat hy baie pertinent, baie prakties vir haar moet bystaan. So sy bid vir spesifieke dinge, sy bid vir Stone. Nou op hierdie stadium het Stone, omdat hy so siek was, het hy na die toordokters toe gegaan. Nou ons sal sien wat die gevolg daarvan was in bedryf 2. En sy bid dat die Here hom sal vergewe, that God will forgive him, that he looked for help with the sangomas and didn't trust God and the doctors. Sy bid dat God haar broers sal beskerm teen die bose dinge, that he will protect them from the evil things out there. So she prayed for her husband, she prayed for her brothers, and then she also prays for her children. And she particularly prays that he will help them to turn away from sin, the wrong things. Of course, Poppy's deepest desire was for them to not be involved with everything that was going on. Basically, deep down, that was what she desired. And then lastly, she prays for herself, that God will protect her. Goed, nou dis belangrik om hierdie te onthou, hierdie toneel, want aan die einde van bedryf 2, dan kom ons amper weer by hierdie punt uit. Goed, die atmosfeer in hierdie toneel is one of holiness and being so authentic. She just brings her heart and she cries out to God for his help. Dis 'n noodkreet. She's really crying out to him. Remember, her life up to this point was really hard. And in a way, it's so ironic because her life in Act 2 is actually going to become harder. All right, so it's sad to say, but it's true. I did say about Psalm 121. Sy het 'n diepe behoefte aan God se hulp. She's got a deep need for God's help. And we talked about the protection. Hierdie hele toneel
is 'n uitgebreide metafoor. Nou moet julle baie mooi luister. Onthou, 'n metafoor is 'n gekompakteerde vergelyking. So 'n metafoor stel die een ding gelyk aan die ander. As sy praat van sy bring na sy tempel, dat hy sy kinders na die tempel moet bring, dan bedoel sy eintlik die sonde moet weggeneem word. As sy praat van die bose in die nag, dan is dit die evil. Lig van die strate beteken 'n sondelose lewe. Dit was haar begeerte, dat haar kinders en syself net reg sal lewe. En dan is dit so mooi dat sy sê, sy bid en sy sê, hou u kiri oor hulle. Kiri. And that to her was the metaphor for protection. So, ten slotte, vra sy, dat hy die boosheid van die duiwel, the evil of the evil one, dat hy dit sal weghou van haar man en haar kinders. Ek hoop julle verstaan bedryf 1 so 'n bietjie beter, en as ek julle weer sien, dan gaan ons begin praat oor bedryf 2. Daar's 6 tonele, en ons gaan elke toneel vinnig met julle bespreek, soos ons met die eerste 6 gedoen het. Tot ek julle weer sien.